Әлем достар, мен Исмаил Темірлан, сіздер Темабро анасындасыздар. Достар, мен мынау қалдым. Мен көп видео шығармай жүрмін. Өйткені мен бір жағдайда болып қалды. Достар, бүгін біз Майнкрафт өтеміз, бірақ жай ғана Майнкрафт емес. Есі оның Майнкрафт, салынған Майнкрафт. Бұл мод жаңа Майнкрафт емес, ескі Майнкрафт болады. Сіздерге бұны сылғасын қалдырмаймын, бірақ бұның біраз жан тартатын нәрсені айта аламын. Содан текстуру дегеннен тартасыздар. Бұл мод. Мінекей. Осын бір Майнкрафт мод деп жазсаңыздар, бір дәу герканғы шығады. Содан сөйтіп. Осыған онлайнына кірейік тез. Сосын бұл мен жаңа Майнкрафт атамдан бенден түсіріп аламын. Ата болмай өттім. Ли болмаса бұған түсіре алмаймын. Бұған түсіру үшін жоқ бұған. Лайктан аяғымай басып кетіңіздер. Подписаться етпетіңіздер. О, берістік. This is business image. This is еще кто böyle olan soğuğa kadar. Bunları da pişiyor. Sizleronga дейін комментарийге келесі рубрика қандай болатынын жазып кетіңіздер. Рубрика дегенде қандай нәрсе? Дұрсын әдемі бір керемет бір бағды достар өлі пайда болды. Үнім алдым десем айтты қандай жақсы. Dostlar işte bir saklamamız. Anlayacağız. Ey. Oy be. Ne? Oğlum kana. Toşka. Kana. Toşkalar misayda on. Bir diye. Sonra endi esте saqlab alыңыздар. Негізі Майнкрафт мен 12 жастағы толмаған адамдар ойнауға болмайды деп ойлаймын. Бәрін турасынан түсіретін адамдарға ойнауға болмайды. Майнкрафт ойнамайды. Өйткені баба біз өгіл табамыз деп тағы бірінші өгілін тауып сосын тағы бір өгіл тауып қалса жоқ, бұл біз көрген өгіл емес, біз басқаша өгіл көрген табамыз. Тура сол сияқты өгіл, тек қана сол өгіл болады. Оңайдан біздің бағымыз Майнкрафтта солай. Қазір баба рөліне болса болды. Білмесем білмей қалсам болды. Майнкрафтта жоқ па не жоқ па? Нақтан біз көп Майнкрафт ойнап жүрген жоқпын. Себебі осы 23 ойнап алдым енді. Осы кішілерім де база сақталып істеп алайық.
Bunda. Endi algachkı Minecraft menga bunday bo'lgan yo'q. Ötkeni biz babamdan supermarketdan tartdim. Supermarketdan yerinde akşam saatlarda emas. Bir o'zgacha Minecraft bor edi. Minecraft tartdim. Multi tartdim. Hozir qo'lda Minecraft. To'g'ri chiqaryapti. Rossiyada men qo'rqib ketdim. Nishqa? Meni buni ajrab qo'yib jabrasam. Dostlar, necha o'yini Minecraft'da esga olsangizlar, ular jabrasiz Minecraft'da. Hozir instrument jasayman. Mana. Bunu kızavlayın dedim. Bir türlü. O sandıkta bitip olacak. Bitip. Daha gelecek. Geldi. Kalmasın artık. Hadi. Bir nasıl yoksa hiç. Ne yoksa. Wow, ada yang begini mestinya. Itu. Parkur geçtiğimiz parkur da tamam da kırıyor bu maç biraz koyalım zaten. This. Toşka hadi böyle dedim. Toşka. Biz Minecraft işgal yapalım değil mi? Minecraft geçeceğim. Biz Minecraft'ın bir lazım tutmayalım. Vay be, jas koşmuş. Geldi yapalım. Ne? Olsun mod dedim. Minecraft'ta bütün lokacak. Mod dedim mod dedim. Magic video gördüğünüz yapalım. Magic video gördüğünüz. Gelesi kayıtlı diyorum. Ne? Andizi. Gelesi ade var bilmiyorum ya. Dostlar olsun. Most kayıt takatın. Sılgan kaldık dedim. Kazıyı sonra bu yüzden sonra iletip dedim kayıt takatın. Gelesi var mı? O zaman gelesi kanalısını bilmiyorum ki. Dostlar yendim. Şimdi ben korkmuşlar. Osman var dedim. Neyse oynamam. Bu zaman ne? Bu Minecraft değil. Batman. Barıp saklarsa iyi sohbet ederiz. Hadi git. Jerini barayı. Yok kanıtlan. İyi de. Geçeniz koymaza nasıl geçiniz? Ooo. Dolu boğulur. Şiletten. Koyuşlar altında. Hadi mi? Şunu iyi bildim. Bırak. Bu türlü ne? Dostum. Şeyleri istirahat muslağım var. Evet dostum. Oraya da. Oha dostum. Kanal saatim üşüdürdü. Nasıl? Sonra iyi soktu. Kelimet oldu ya dostlarım. Son gözü like basıp etmeyecek. Bizim gözü like basıp etmeyecek.
Ben bitersine yakın. Böyle sakın. Bul degenimiz. Hadi mi? Yok söylüyoruz. Hepsinin de düşüp dedim o zaman bittiğinden. Yoba, yoba. Güzel bir yapmadık. Böyle der. Ne kadar? Yok korkmamasa kadın. Böyle. Ben bugün ne sokan bilmiyorum bırak. Demek senin mesela istediğin şey tutacaksın sen oy oy geri basın. Neyse bana ben baba ne oldu? Oy oy ışık basmamız olacaksın. Yani imzansın öldüm ben namazı kaydım. Sandık sen bu telefonu da sen hakikaten. Size ben bu telefonu ne yapmak bunu? Ben de yiyeyim. Böyle baba. Orada da ne bu telefonu dedim. Böyle. Üç. Evet. Şöyle olsaydı çok korkmayacaksın oldu. Alenden kuşağın. Na. Bu bitti madasın. Benim ağladım. Yine adım bu bitti. Bu. Nasıl da şu gel. Nasıl oldu? Gel. Tamam. Ya. Hipetin türü kolay bunu. Bir sonra dönüşüm. Ooo. Evet. Member life problem. Member life waktu kolon udah kolon sebenarnya. Aku jangan ada membangun perjalanan. The life waktu life. Dur. Ben kurtattı ortada olsun söyledim. Bakayım. Oyundan dışarı. Pencereden isteyeceğim var yine. Play. Öyle çekti lampa mı kazanma. Oh. Gelin bolu değil.
керемет. Gel bol. Türk. Tez koyak. Allah. Nah. Untuk kuning kering. Şimdi kore gelir tavuk. Gelir tavuk konuşacak. Gelir konuşacak. O. Taballı gelir dostlar. Gelir ayran tuttuk koyayım ha. O dedi bakarot. O dedi bakarot deyip çıkarır. Oba. Valla. Dostlar nasıl almam? Celiz ne mi? Celiz ne bu da? Toşka. Toşka ne? Aymaslık yok. Toşka. Oy bu. Betul gördün ya. Biliyorum dostlar. Başka dostlar. Böyle yapmamla olmuyor. Bezelediğini benim burada. Ama dinle tutuyor. Vakar. Ama şöyle koyayım izin koydum balasın. Senin oturuyor. Uygun yapıyorum. Uhu. Evet. Ooo. Çok iyi. Oba. O zaman dizisi. Jangan disitu. Oh, ada yang punya di mana sih? Ada yang punya di sini di sana. Apa tuh sebenarnya? Itu kan saat terkadang di kamera jenit rusak bernut timsak berinit apa dengan mesin ini dia sampai sini dia sini istimewa ini komis sama lo ini oh dan betul ya ini coba страшно jangan covid не знаю дем бірақ божник қанша дегенмен божник ал жерде де қалам божник болса да қалам божник болса да божник болса да божник Плужник болса да плужник болса да плужник.
Anladın. Rengi istediğinizi bağlayın. Burjnik bolsa da burjnik bolmasa da burjnik. Kaskadın ağzı cüce de kan, cemişe de kan dedim. Anı gözlemeye şaklanma. Hemen anlayacak da kamen var sanır adama. Yok kamen demiş. Kalite olsun nasıl yapalım. Hemen. Kop koyduğum dedi. Aksını vuruyor ama. Kışlasın savaş. O destek. Kameni girden birine verirsen zaten. Bunları kameni. Destek. Destek. Ama zero. Sos deyip ama zero'dan koyarsa. Zero'dan da ayaklarım var. Alo. Что это было? Ben kodurum. İyi bu. Alayım da aynı altına yakışıklı. Bunu alıştık. Bunu yapıyoruz. Ye çoğulmayın desem çoğulmayın boğazınızdan. Benim de böyle bir şey var. Ruski boza da yenecek şeyleri. Çok düzgün. Şimdi Kur'an bıraktım. Kur'an bulsun bizim baban. Oldu mu şimdi? Ben artık kanıyor şöyle. Bir mod kavradı debat koyayım. Burada olan ben sizleri aldığınıza koyayım. Gideceğiz. Dostlar, en интересный я подстрелил алдым. Алмазный, золотой, железный, угольный, красный камень, изумруд. Нағарыңыз, қоңыр böyle onu. Енді мына сіздерге көрсетемін. Бүйтіп көрсетейін. Ол бүйтіп көрсетейін әдемі болмайынша. Бірақ енді білмеймін. Ne oldu ben çürüğümü ettim. Minesi. Aslında gazeteli betini göstereceğim. Bet çarmı. Mineki. Bunu bırak. Bırak acemi ya dostlar. O benim ana tatar. Kendi gazetesinden ya var enteresan. Tatar sokalıp bir böyle yakıştık böyle. Nerede daha tutmuştuk. Manne. Kardeşim. Kadima. Ya bırak dostum ben bunu yemek kullanamam. Tamam kaçıracağım bırak. Alındı. Ötülerin gözündeki ne sunmadım. Havalar. Baygır. Geç şahsayın da hatır bitirip soğuk odan kaçsız.
Dostlar mынаны қараңыздар. Әдемі кәдімгі. İstemiye қалған телевизор сияқты болып тұр. Марнель Менгелер. Нейді? Ойбай. Біртүрлі. Sakat neresi kaydı? Ne da? Dostlar. Onun ne? Комбинация распадешь. Что это вообще такое? О май гад. Просто. Достар, енді бұл есе оңай болған. Бәрі удобно. Лава да төртбұрышты. И төртбұрышты. Не понимаю. Все-таки я не меню. Так, сюда уже сейчас жоқ сияқты. А, не, я білем. Олар шешкім сәлкәлер істешім болған білем. Тема вроде тады жазып жан-жағына кетіп. Қошы жаққа дем болып мінекей. Жазылып, каналға жазылыңыздар. Қазір лайк деп жасайын. Лайк. Қазір. Былай. Өтен жоқын. Шын оғыстар. Жоқ. Омен. Лайк еді бе. Осымен достар видеомызды аяқтамай тұрып, сіздерге қайтып жазылатын көрсетіп кетейін. Және жазылып отырмын. Мына мастер для Майнкрафта дегенге келеміз. Үстіп енді қасқырған кез айтам. Достар, істемізден текстуру дегенге кіріп кетеміз. Достар, енді сіздерге осындай бір Майнкрафт керек болатын болса, мінекей, 16. Ошын бір түрлі қонбай, ішке Майнкрафттар болар. Сіздерге мод, аттон, мынау керек болатын болса, ошыдан табасыздар. CD. Я понимаю, деревня. Мені деревня таққыларыңыз келсе, іздегілеріңіз келсе, осы жерден бәрін таба аласыздар. Ошым, бұл жерде көп нәрсе бар. Қандай сіздерге біреуін дәлелдеп көрсетейін. Сіздерге ананы қайтып тастадым көрсетпеппін ғой. Міне, текстураға кіресіздер. Енді Майнкрафт жаңа Майнкрафт керек дейтіндерге переустановить деген басамыз. Загрузка етіледі. Осыны жап-жасыл болып, өйстіп. О, достар, осым. Татылады. Мен просто интернет ұстап тұрған жоқ. Сосын Майнкрафт көресіздер. Деймін қазір. Случайная генерация. Мінекей. Наведе набор ресурс деген болады. Ошты ана тұрады, мен переустановить еткен екен. Телефон қойып кетті. Сіздер не модтар десеңіздер, енді сіздерге мына модтар айналатын нәрсе. Ошын бұны айта алмаймын мен. Өйткені достар, сіздерге айтайын. Модтан тұрмай. Өзім модтан тұрмай боласың. Бұл тек номер Майнкрафттарға айналады. Ұшақ, мына деген сияқты. Кіреміз. Бұл маған қазір онша маған өберіммен болмайды. Или болып кетсе, білмеймін. Көреміз. Әшін бір-екі спор көрсетемін. Мен бұрынғы видеомда бар. Болмады. Бар. Болмады. Осындай барлығын татастарда, барлығы тек біреуіне ғана тұрады. Бірінші мен кірдім ғой, соған кірестердім. И сосын плюсті басасыздар. И Майнкрафттарыңыз барлығы менің істеген жақта.
Neyse o ne var? Osman videomuz ayaklandı. Hoş sağ olunuz. Like'larınızı unutmayın. Basıp etiniz.